सी मुक इनो नोना गाड़ी 4x4 की कोई कमर्शियल गाड़ी है मुक रिव्यू तो जरा के तो बने आई की नाक ले जरे से योधा क्रू केबिन 4x4 ने का क्रू केबिन है कि साइके कोई मनिंग की पैसेंजर मनिंग की सीटा कोई डोर नहीं हो बुका असिदा 4x2 सुलाई क्रू कैब सिदा का दुगा सिगी पोजर इसना 4x4 ने बुका तो सिगी से रिव्यू फजना तो जरा के अदो मैं आई की चैनल से बाहर बोल लाख बिबो रगदी लाइक सब्सक्राइब तो क्सन बिरामो अदो फजना वीडियो से होजिन जरा सिगी योधा 4x4 crew cabin से commercial vehicle दा कोई one of the क्या नाम है वो का क्या है मागी पेलोड की ये ना कौन बताऊँ one of the heaviest है तारे का सिगी से क्या नाम है पेलोड से कोई 1140 kg की पेलोड हापंगा में बुका 35% gradability दा अदुका नसागी engine की मागी से आना powerful होएबा कोई DI की engine ने बुका 2.2 लीटर की डीजल टर्बो इंजन ने अदुगा 100 bhp होएबा अदुगा न्यूटन मीटर टॉर्क सिना मागी 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ने बोले इसे अदुना नसागी सिगी गाड़ी सिगी कमंगसागी कंपटीशन मागी राइवल सिगी एक नवा मतम सिगी गाड़ी से माना पावरफुल होएबसी हेले हाइतारे को अदुना नसागी पेलोड कैपेसिटी से 1140 kg होरकमनिना नसागी पेलोड से कोई फुल हापचन मतम दा अखोइना मणिपुर की रोड कंडीशन से याम चाना 4x4 होरकमनिना नसागी चिंग माना थौबा अदगी इसिंग थौदा खोतबा कहतारे अदु नुगाइना अदुम थौगी यादनेबको मणिपुर की रोड कंडीशन हारगे देखोगी उखरुल गुम्बा अदगी खितंग रिमोट ओइबा तमेंगलोंग गुम्बा लेदनको खितंग रोड से फजना लेतबा जगह अदु सिगी गाड़ीसना अदुम इराइलाइन अदुम फजना चंगबा यादोइनेबको मागी टायर से एपोलो की टायर यावरे एपोलो की टायर से कोई 215 बाय 15 इंच की कोसी केनो से को टायर से अदुगा मागी ग्राउंड क्लियरेंस याम वांग हाइतारे 210 mm ने 210 mm ने अदुना सागी सिगी गाड़ी से सागी अखोगी नोंग तारको अदगी अखोई मणिपुर की वेदर हारगदी याम एक्सट्रीम वेदर ओइदना को हदि रेनी सीजन ओरगना कंटिन्यूस नोंग ताबगुंबा अदगी लंबी से याम फलक्तब जगह सिंग सिगी जगह सिना it will take you anywhere ngasagi load se hapsala kan ko adu mori lambi ga se ngasagi magi angam ma'am leibo ma'am do dum sigi system ira line ka ba ya gi do ne bu ko aduna 4x4 ni sigi gari sigi overall length se 5350 mm ni aduga magi fuel tank से 45 लीटर निको अदुगा मागी फ्रंट की सस्पेंशन से लिप स्प्रिंग सोक के जरूर लो याओ इबको मागी से मैक्सिमम इंजन आउटपुट से 100 bhp नि 3750 rpm दको कोई किसी LED होती है कोई नॉर्मल हेलोजन लाइट नहीं अदुगा सीधा कहते सिग्नल लाइट जिससे तुम इंटीग्रेटेड वर्जन करे अदुगा सिंपल प्लास्टिक पार्ट्स में हम ग्रिल को और को आसी अदुगा टाटा की बैजिंग ऑब्जर है रिफ्लेक्टर टिप से स्माइना मामांग ने स्माइना नपे को यामना इराई लाइना कोई यामना फंक्शनैलिटी यामना ओइ बको अदुनी नंबर प्लेट हपम सिदा लेरे साइड प्रोफाइल की हम पे देंग मिनसे को साइड प्रोफाइल से मैं हम स्टिकर चाउंग सिदा यामना डिस्टिंग ओइबा फीचर्स को सिदा ब्लैक का येलो का तोबा स्टिकर हम पे 4x4 की स्टिकरिंग हपचरे योधा की स्टिकरिंग हपचरे को सिग्नल लाइट से दिसु यारे अदुगा ORVM से यामना चाउंगना बल्कि ओइ याय को साइड की फुट पैक से कहता है नसागी थोंग से अनी योरकोनिना नसागी अखोगी ड्राइवर खतना तना पैसेंजर की जो काबा याबा मोंगदा सेमकदोइनेबको सिगिसे अदुगा थोंग से अखोगी लॉक से की लॉक नि को अखोई रिमोट लॉक अदुगी कहता है कोई पैसेंजर गाड़ी सिगा अखोगी कमर्शियल गाड़ी सिगा खितंग खेनरकपा मा यामना खेनरकपा हारगदी मैम हाइजरकेबको सुमदा कमर्शियल गाड़ी सिदी तसेंगना
yamna features yamna advanced features ma'am koi keyless entry adu ma'am hapu bagi matho amda ta de ko sum basidi tasena daily gi na padana season ko ni pochai hapu ko ni na duna ahong part ma'am se thoina happy ne basi gi se kai no di sidai da toroga business ki purpose ta season ko ni na masai gi koina kai roma yak ta matam da yamna hong na part ma'am si do ko yana bi damang ne basi hapai ma'am se ko adu ni ajik le se ado maning wai ki do ma happy laksar ke ko maning gi se masai gi sida su reflective tape se fazana sida ha pe ko sinjo ko ya reflector ni adagi mu tail light adagi signal light sigi ma'am se normal ko gi normal light ni ko halogen light ni si su tasena yamna kaigan ma part ni ko mina thumjula ko lop tor badana pura tang ma sida ko LED light kapsan ko tor ma'am do tasena adu kana da bagi ni ko tasena adu ma leire aduga magi sigi lokok pagi so sigi load ki lokok pagi si ko main toroga dum loxis main toroga lokok ko dum yare to adu side dum yam kana ke su wang boy de ko aduna koina payload sing je koina sidum hapsan mukhasan ma yai ko 1140 kg bo hap yai si se maximum da ko yamna simple mechanism ngak tani side yamna complicated way am ta yaw de ko Yodha gi stickering se hapsare Tata gi badging se yawre adu simbo hook me si yawri me si ko si isna hengwai akoina pochai sing ha pa na koina tripan gum ke gum khan matam da thori ke kisida punna bini ko ado interior gi dom yeng mina se ko ma'am interior se all black interior ne se gi se aduga seats mane adjustable oibe ko kitak di hardware da arju adjustable oibe aduga ngasagi door da hani yeng se ko door gi se grab handle se ma lere aduga ko gi roll up window ko ko gi manual ni bottle holder se passenger side ka tang yawe driver side rom yaw de ko amadi happening mane steering se tilt adjustable ni ko fine toroga sem ba ya ba gi kanong gi batung na right ai position ni batung na fine ni ai ko ado similar re ado steering se katare se da control slam to yaw ro basic ni the horn le ko ado ni yaw ri se aduga somna kan side kisina ko gi wiper gi ko wiper on off to gi le re adagi somna kan gi sina right ki stick sina ko gi headlight ki on off aduga signal ga le re ko aduga dashboard je hard plastic actually yori se ke si yog de aduga hazard light me ai da ha pe aduga music system ka happening le ga disi gi provision ma bb ram me aduga side storage ma cha ma yore adagi glove box se sigi se ko gi sona the kaitare log to bu ai ko any ko important document ka happening le su adam sigi log to salam madam chakti yare secure re si da yori se ko gi glass ko gi hap ko adagi bottle ma hap na ma gi provision ma piram mani dum laire aduga sida akogi 5 volt ki charger ma USB charger ma pirame aduga gear se sigi se akogi 6 gear ni ko 5 gear forward aduga 1 reverse laire 6 namuk 4x4 gi gear ni ko silai sa aduni 2 wheel 4 wheel adagi neutral 4 wheel na ko 2 wheel organa mamangi 2 wheel ko 4 wheel organa maningi pull up 4 wheels minus at pa ko on main toroga sigi se akogi road condition gi matugina magi 4x4 gi gear ni silai se aduga somgi side lom da la kana ngasagi sida button ahum yori ko sida mayai de ko yori aduga left ki kano ki se sigi se akogi headlight ki adjustment ne 1 2 3 ko headlight ki magi angle lo ko angle lo 1 2 3 adugi matugina ki high beam low beam ma tor yeng bagine bu ko instrument cluster se apeti yeng si on toroga ko sigi se analog ngakni maya digital ore ko analog se hoi left ki se speedometer ni 180 km/h bo yore aduga right ki sna rpm meter ni ko 7000 rpm bo yore aduga makha gi button ani yore jamana set ai ba ma mode ai ba ma ko setting ni si da mode magi odometer ko ke trip abt to begini ko adugi maya gi digital gi sta ko gi fuel consumption gi yore aduga engine gi temperature yore mathakta akogi clock yog jare aduga mathakta akogi led gi buttons kano ka yori ko light ka ngalei battery gi light adugi brake gi light engine gi light aduga sigis na oil gi light ko aduni si yori ma'am se
seat se sida mi ahum tong sa le ko sigi se mama passenger driver gi seat ama single le jare aduga khoi gi double seat hai ta 1.5 seat ai dine sigi se ko double seat mak ti oidra mi ahum tong muchan ni admai le re headrest ti khoi gi mamang gi ani khang yawe khoi gi cabin light laujare sida le re aduga magi visor sida kano yaw de ko khoi gi mirror yaw re passenger gi visor yaw de ko back seat ki dong ma pet yeng si back seat ki dong mo kitang space kitang limited or kani ko kai no har gadi si gi driver gi seat ki riding position jaina ai gi position da ching daraga to bune ko aduna leg space cam le yi si non adjustable or kani sidana ko aduga aina khangmuda adum he geng oda ko gi under thigh support ma dum khar yaw ro kai no di gari se seat pi e ko tasengna namjal lagabudi driver ama le re mamang mi ni ngutong musalani maning da ko gi mi ahumang ko punna mi taruk ti tum chani tariat pobo dum hapchen madi dum yani ko adu ko tasengna recommend to di mi taruk ti dum chan ngani adu sigi se tasengna farm gum to wa adi ko factory gum chat pa khot pa dum mayam gi da staff gum hapchen ma khosan ma ko adu mayam do adu gi dum to purpose sarak ne ko single crew gi sulai adu na maning gi sit ko yaw do ba tare ko adu sigi na ko gi crew cabin ko maning chu yaw ba sine ko adu sit ki se hapet kakala ga yengsi adu dai ne sa haija ba sigi other thigh support se madum yaudre leg space ma yaudre technology sigi se aina maning zathara to ngune buka aduga sit madum phajana hard oi yam kana ke tare soft oi le aduga headroom yaudre kitang limited oi re ko adi maning da khoi kami yorok punina payload yorok punina ko aduni le se sidai da khoi कोई elbow support के elbow rest के हम तो याद रहे grab handle यावी सोम दसु अम यावी का अदुनी अजुगले सिदले इसे अदुगा seat belt यावी passenger की का अलसी Yodha 4x4 crew cabin से Imphal the ex showroom price the 10,68,000 le adu mayam sigi se inquiry to winning ba adagi loan gi matang da khangbining ba aduga gari subu test drive to winning ba le gadi MGT Motors khoi gi Tirim Road ko ISCKON temple gi he ko opposite le ro khoi gi showroom da lak biro aduga inquiry to bio I details so hapsara ke description pa ko wi gano khoi gi MGT Motors ki finance ki adu sales person mayam gi contact number loina hapsara ke adu khoi gi si am nungai ba mana loan si ju laina khoi bank mari ka su tai up tor leibani ko loan si ju yamna document jang da bida khoi guarantor ki amta yaw da bida yamna ira laina apik pa down payment da apik pa EMI da lobo yabne ko sigi se aduna ngasai gi MGT Motors ki loan se yam smooth oina yam laina lobo yabi facility leibani aduna sigi gari su pambira ga di amta lak legend biro aduga MGT Motors kam ta tana biyo ko adune aida ngasi commercial vehicle se apet mayanda review da tokjarak pani aduga matungda keke atopa gari sigi MGT Motors ki aitare ko gari atopa commercial gari me amama laki do wali adu me and se no me am hapsara ke adu ngasi gi onadi thank you so much